This is Ngobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for making sure that you support the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.com. Tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1. Marumo Gallants 2 Betway Premiership. Botsi kunjani? Akikwazi. Awazi. Muzimba ka kahle man. Akalala ebusuku. Kifise kibile kidikerese menwaneng. Bo ka to thandaza. Ke thandara ke koloma le nkolonkolo. Ka Good Friday ke boya esontong. Yeah. Ke boya esontong ke o tshela nkolonkolo gore nkolonkolo se bantana ba wa se bona. Sa sokola. Yeah. At least singena top 8. At least yeah. Nkulunkulu se latlhile. Kothi se moentseni asekwazi. Hasi ntonsi sa botlhoko ke. Gore malanga e bile ke bona gore khale ke khala. Wa bona lona manje ka khala ne. Mara isikele di ase sa phoma. Se phelile manje gore batho ba bona gore ke sentse ka khala. Sentse ke phosa manza maningi. Gore sekele di se gore go no phoma. Ka re ka kha. Ke khala pakati. Ke thukela di 10. Izolo bese tleka Pirate. Isizulu sithi usika tleka o wile. Amatheledi asephambili. Yini manje leyo? Amatheledi umuthetshelo. Ukushibilika. Khona lapho. Ukuthelela. Ushibilika ukuthi uma ungamhleka omnye umuntu ngoba mawufika phambili uzoshibilika. Mushibilika ke ukwazi ukuthi umthelelo wena okhuluma yakho. Oh yeah. Wena okhuluma yakho as long as wena unzwile orkethini. Okay, asiqale la uthi iPirates uyihlekile Kibahlekile. Kanti awazi ukuthi kanti heke tleka. Yeah. Pirate bofile. Kuthi moka batleka uthatha sibhati zabona. And nale emva kwakho yambona Ke mmonile ka S. Yeah. Manje sibahlekile izolo. Sikhuluma kama 2 away goals. Oh yeah. Namhlanje batla thina. Nto wana ke funa go itshela coach Arathile. Gore coach next week Pirate ka nna setla sena ntaba. Mara ngese 10 ke acela. Le molaetsa ke funa o thumela PSL. Yeah. Ke funa o thumela Betway. Ke funa o thumela FIFA. Le khave bonke. Ke cela ba se nika chance ya go thika se 10. Se sebenzise ma goalkeeper ma 3. Hawu. Pirate zo zibolala. Ma heke satsa ka bafuma ba zibolala mo. Ke funa go Ntwari a bambela. Peterson a bambela. Yeah. Lo munye wa go shaya ka maface a tlala pakati. Yeah. Uvuma yeah. Buma ba so zibolala. And akikwazi ukuthi thina senzeni uNkulunkulu ukuthi sihlwe kathi emona oyithi urama no Mosempaka and ntongwe Chiefs ebasayikwazini bazolisa labafazi bathina kara sihlelo bani uMosemba ushut down awukwazi nokuthi usebenze endlini mawufuna endlini bayodanza barizozolala ke kizolala kanjani marumo kalansi inhlile lwena ufuna ontla endlini bawuhlakamole kamo bafuna ontlakamole kamo kila bana bawutla balituka ka one day imagine ke thingiyakela ke 3 days ke phumuka Mozimba khona recover Chiefs sibolalisa ka bafazi bathina ena sayithanda so ne ke khopela re Bobby Braga ke funa o lalela molaetsa one ke funa o lalela molaetsa ko trainer from kusasa ile botsanele le zophela ke funa ngitse goalkeeper ngayenza into engcono mina ule botsanele ke zolithatha ke zofuna ko lebolala ke funa uzodlalela Chiefs ka bafana baba kwazi ukuthi kunjani ukudlalela Chiefs thina sayithanda Chiefs bona abathandi ene bahola ngapha bona ene bahola thina seholi wakwazi ukuthi jesi yake ke malini sithanda ma away uthenga original uthenga ma akiro yabona le khala khona ma away ebile khona manje basenikeza sama goalkeepers asethenga ama track shooters athenga yonke into banibambe ngobhongwane bambambe kanje kama tapuko naw uyavuma ukubambe ngamatapula bafu kuyavuma kare Chiefs inthakathile ngiyayithanda baglisile izolo kibuya ka hamba ka ya kodokotela because inhliziyo ka beyishapela ka speed ake kwazo rele le thoko la Pirate or ki bathi kathi ngicela bangenze x-ray bayishaya x-ray babonani manje
epilong ya mina iminwana ethi kanje ihlala epilong ya mina dokotela a re go na le ntho e bolalang ke re dokotela khuluma a re go na le manwana e mebedi e tlhale kanje ke yone e bolalang From X-ray. so ba ikipang. ke tshaba le go mo tšela gore ke Chiefs ke bolela ke setlhopha sa mina ke sona se tso nkepelang so ke funa gore e butchery ya mina mfazi ya ka kwase bathi ndoda izobolela ke ntho a itlileng ke tlile Chiefs a o bona Isenhlizweni yakho ngiyayithola and yazi a few weeks ago kade ujabulile la ufuna ama holiday udlila iSundowns. Chiefs idlala ka thina izokhulumisa manga mun namhlanje bayojabulisa ukukhuluma mangala sithi sifuna ma security lapha Yeah. Ufuna ama bodyguard. mara sitla ke malumo galansi ere ko tshela mina le wena sa thola majita mang hape ama 9 malumo galansi se ka yitla se ka ibolala mara tlele Chiefs Imagine. ake sa kwasi ke hambile se sangoma sonke bathi indaba enkulu se natural ne thiba o tshela so ake sa kwasi uthi king into ba sa sitsheleng yona top 80 wa bona MTN 80 na ke khalele ka re kahle nna ke ke sebenzisa Vodacom go re MTN 80 le ke sa se thathe a ke na ndaba ka MTN 80 ke mo Vodacom mina mara khapo ya Nedbank yona ka ifuna Yeah. that's why ke cela ma goalkeeper ma 3 gore le gore o molomo a thule ka re bona na ke kwa gore goalkeeper ke mang gore goalkeeper se 3 se senza goalkeeper 1 kare ba le ba sosa ba bolala kakhulu as time with the FIFA izoza amabhakani yaphela agijima akwatile adliwa izolo or benzani banikeza 3 points bakunikeza ikhapha inkinga kothi Pirate ifuna ukukhipela isibhadi sabona kuthina bafuna ukuthubela pelo mo thina Pirate yozobolala bazonibulala ne Pirate bazozobolala kuthi wana le pelo encane sikaye debe into yenzakalani lapha bazoza bafisa yeah bazobashisa kakhulu our boys must pull up their socks but at least bazoza after 2 weeks yabona sekupholile kancane mona wena ukhuluma ka 2 weeks kusasa ke 2 weeks mona oyizonke dlala dabile malanga hambela ka phile mona ukhuluma ka re kuthi isikelekele dlebe so phela vuleka mbobo mo N3 mase wala sizobuka ka di stretcher esad mara on a serious note yini ofuna ukuthi iChiefs yenze going forward because of niyadliwa niyawina nale ku Betway Premiership I think nagcina kuwina ngoNovember nishaya iRichards Bay mina into ekicela nke 1 coacher must have a starting lineup first 11 and then siyacela asuri kithi bavuma simunikele chance eningi the time ukhunesa sakhona bakhona mina kithi coacher Zama Peterson munike chance le yena e tshwana lo win sa monika 3 games munikeza chance omufileng mutho bavuma na personally bavuma hona ntwana nikeza nyona you can never be a goalkeeper a professional goalkeeper and then ibolo hauna any opponent in front of you uthatha bolo we shaka ma face yeah ufuna kuba dinka ntobela the late why and then always sidliwa kanje uthatha ibolo uyinikeza opponent checka ama mistake wathina ushaya ibolo baba crosser athi uyinikeza why ungayibambi ngesandla or bekithi okay ngiyacela Chiefs hambani lo funa amadlafu anenglukam hore he bara ha bolo ikhona ukhumarela inamathele ibolo ikhumarela mu madlafu ngayo kakire ahamba that is the only bon sidlala kahle thina sawina sidlala kahle the best team mo PSL ki Chiefs mara asikori ebile satliwa emuraho so onjwa ngemove onje ku backline ukhuluma kahle lo wena ukhuluma kahle asivale because sabonga bavuma wenze into ekahle usihlisile mara sizokubona nazo ke thank you sabonga kule